سترانên خînelo sala 2008 London hatiye wênekirin. Ev filmeş derhênana Tom Brody û ji amade û berhemhênana ektera İngilîzî Juliet Stevenson. Juliet Stevenson sala 1956 li bajêrê Londonê hatiye vêcihanê. Navhatî hevjîna derhênerê cîhanî Hugh Brody ye. Ektera İngilîzî Juliet Stevenson ku ya bi navûdengê rolên xwe yên zehmet ku dihan filmên cîhanî de ev rolê bi zehmet û girangêra yew dîtiye. Ev ektere ya şiyayî çendîn xelatên Brîtanî, Emerîkî, Ewropî bi destxwe vebînît. Dîsan çendîn filmiyê li Hollywood pêşkêş kirîn, ev xanime berî her tiştekî xwe danît mirov û bi çavê mirovayetiyê berê xwe dete xelkî û beravaniyê ji mafên gelan û kêm neteweyên bindest û çavsawet ket. Her wisa bihêz û bawerî pirsyara mafê afretan diket û beravaniyê ji vî mafî diket. Bo vê meremê navûdengê xwe bi kar tînît bo piştevanîkirina mafên penaber û zarok û afretan li seranserê cîhanê. Pêdivî gotinê honermendê Kurd Newroz Oremarî piştîkdarî li gel vê ekterê kir di şanûgeriya Federland an ku welat da. Di vê şanûgeriyê de cemawareyê baş û berçav amade bû. Di nav wan da jî wezîr û parlamenter û mafperwer û karmendên ragihandinê li Brîtanya. Navaroka vê şanûgeriyê derbarê hejmareka xêzanên Kurd e ku daxwaza mafê penaberiyê dikin û ev daxwaza wan ji layê Wezareta Navxweya Brîtanya ve nahête wergirtin. Ev malên Kurdan li serbazgehekê jiyana xwe diborand, zarokên wan ji mafê fêrbûn û çûna xandingehê hat bûne bê beherkirin. Filmê dokûment Stranên Xînelo. I had to sign a pledge saying from now on I'm not allowed to sing even among my friends. Rejima Saddam Hüseyin ya berê ez neçar kirim ku belênnameyekê îmza bikim û li gor vê belênnameyê ji ev rûyê ve naçêbit ez strana bêjim xut nav hevalên xwe jî da. Ev jî wekî danpêdaneka yasayî bû ku ez bo wan dikem û dibêjmê eger ji ber her tiştekî hebît careka dî hewa ez girtim hewa mafê hey min bikujin. قوري جاب غزالي دست مالا تسبية هيلال من دست مالي دست مالي ودست مالي قوري جاب غزالي قوري جاب غزالي. Although my duty was just to sing and to be in the media. هرچندش بلیستران گوتنه و کار موزیکی مچو کارندی نتگرن برش برگرنگی و کاریگری رول استران بوهینگه چون کستران هستانه توی خورد کر و کرد پالدان برم دوزاوان و دیار کرنا چارنویس و سرخوبون ولات خو کچ بینوید او روش هر دهید اش بروی ایگه او ترسیان و اف خاله بردوام دیمینت ترسان اف دل دجمن کرد و کردستانه. Kings can hear the music. خلک همی حسش موزیکیت کرد خلکی موزیک بخوش و کارتکرنیل واند کرد بله خلکی همیه شاهن جیهانه برپرسان آفرت و زاروکان گنجان پیران پالا و جوتیاران و همی تخوچین و تیجین جواکی آنکو کاریگری و کارتکرنا موزیکر سر کومالی و وکی کاریگری و کارتکرنا دست حالاته. But today, in happier days for him, he is going to sing Navros. To be a refugee, to come to a free country, and then it's a different society, a different system. دمت تشي ولاتكي وكي پناهنده ودمت الناف ملتكي وجواكي ديتجي والبنسي برا دستهلات وحكمكيني هنجي تيجه وهزرو بيرو ديتن ونيرين انتهم مدهنا جهورين الدسفيكي ترسونا باوري بخوبون الدف مهبو چونكو ازيش دولتكي هاتي مناوي عراق وهروكي ياديار واشكرا كو صدام حسين تدا همي تشتا وعراق همي اكريا زندان
بله زیندان بهمی رامانا پیوه حکومت پیشتوه هزرد کر و بریاردان و دست خود دانا سر ملک خلکی و او دادگهید کرن و بدیت ناوان تو بتنه وکی آمیره کی. And it took me many years, to get rid of that fear gradually. Because I was from another country. بله البريطانيا جهانك جدا و جيانك جوازة از آزادیه که تمام جیب بله او ترسامایت گل مهرج بچیکاتیه هیچ تمابو و کارتی کرن الدرون و کسایتی امروفیت کرو ام نشیاین و نشیین بصانا هی خوشی قرطال گین. And they kept me there in 3 months and 17 days and for 33 days I didn't see the sun. I didn't see the sun and became really ill. Why do you sing in Kurdish? از شلای رشکین صدام حسینی و هات مگرتن اسنا صاحبون دمی از برمالی کولینه و پرسیارش متگرن دا بجنمن ما تو بو چیسترانان بیجی تا چند حوال و هوگیر و پشتوان هنه و ناوین وان چنه والكيرنا وجهن هوال كيفانا. It was very normal in those days. They rape people in order to get some confessions from them. It was a military government, a fascist government, so they will just find some official, excuses to charge you or to detain you or whatever. I'm happy whenever I sing freely, because it takes me a few seconds to be at that spot. Like دمی اسب آزادی سترانان بیجم از حسب دلخوشی و بختوریت کم و چید بیت هندک جاران از خوش بیرت کم و چه مناف پی وریدان استرانه و پشتکداریت ناواروکا ویدات کم و دمی از چه مناف ناواروکا استرانه و دگل دا تیکلد بم هینگه از حسبت کم کو از یل جهان کادی و درستی حسب تاما خوشی و فیانت کم از حسابت حسیم کو از یت فرم و از یل اسمانی ملوانیان کم و از ده حسا هزر کم کو از یل حساره کادی و کلویره سنور نامینن از ده پینگاف جهانی همیتک ودم و ده گهمه کو پیتکا کیف و دلخوشی خو. That stage, I go beyond that. I go to the other planets as well and come back and freely. So I laugh, I cry, I get aggressive, everything, but I feel happy. So that's a kind of happiness for me. Yeah.
برسامش آگره ایتونی یا خاتون استو بدارم دلالی استو